hoki mai rā ki te wāhanga e hoki mahara ai tātou ki te tau kua hori. O tira rātau te hunga kua riro tītapu i tēnei tau Pākehā te mahue ake nei. Ka tiro whakamuria te karireki ētahi i whawhai mo te oranga tonutanga o te ao Māori rātau kua riro nei. Me pēwhea te nanao i te kōrero, te kapo i te kupu. Hei te huatu i tēnei momo tangata. The reason we're here, it's the inevitable place you arrive at when you're not content with the way that government has engaged with Māori. He momo, koina te kupu e hoa, he momo tangata. Māori Land March to me embraced everything te ao Māori. She was just so good at making sure we did something to help the economy and make Māori women noticed that they played a big part in the economy of this country. I roto I enei mea mo taua mo te tangata. Tēnā tuatahi whenua, ke te kore mahia te whenua, ko kore taua e ora. Our economy has been destroyed since the 1840s. Anything to do with our development rights as Māori, treaty rights as Māori, they cannot invoke that.